eri akalulu akali kubinda binda katulitandikira bada structures daba nefe bano aba NRM. Yes sir. Kyentegeera kiri kirala okugera mudange dona ndakwidogera ntandikire ku dino lwakuba liri kubinda binda. Yes. Kyentegeera kiri kirala kuba n'enkola eyo yebakozesa ya NRM yona oluisi fena tugidimandinga kati fena kadi bagigabire ku ground abo emipiira gyabike baguleta ku ground ogulina baguleta ku ground baba wange ekadi ninayo bulungi butereevu municipal eganga method ya NRM is the best. Yona nino mukisa chances zinakyenda ku 10 because nendo kakasa muganda wange nti kadi ya no yeganga ndi kuginonya bwenjibanda oyogendo le yalutandika ko omwidi oyo sadi na azira so nzene kakasa ndi wabanga aziza bukolomoni bunjino eyo kadi yetu okanera nizali nayo munga yesebu so ebyo imwe biya kujifunira ku kitebe ebyo bya ku kitebe enkola mukole David elwa josinga ku enkola yesinga kwenda because oyidukira akawulu akawoyire era ekitebe kyatu omuntu atayina bigendererwa bya pate atayina bigendererwa bya bazimbi pate era sadno tutulina mu pate a serving a government ya Uganda kugamba akawulu kabanga kadi ejire waiguru eyo oba oliawo obukodwe baliko esanga buli kutunigiriza ifabandi abedinga tukolaki tukubaka kuyegeno wansi ayiwe bakoma anti kadi katika tujize ku ground muganda wange awo waliwo ekyasa kyene kyowulire kya ate n'omuntu by the way opposition kyerikola ng'ekisinga kuniza abantu ku disappointing abalonzi disappointing abalonzi kuwa muntu abantu gwe batali kuwulira mu mirembe kadi era menjabuuza nga district eyeganga mwami 7 yayinza okubatyaweza na bitundu 4 ku 10 ebyakalu IMP yakungula yatwala buli kimu. That's the reason nti batoola abantu nga tibali ku mitima gy'abantu baba wakali tidi oba challenge ene erikuva wa oba pate yona enengeri y'abantu eri kutulwanisa mu idea tusigikamu ebijinzi gabanga emirimu tegiri kutambula bulungi egyapata ate nga tu expectinga nti Busoga yalonda Kyagulanyi n'abakulembeze balina obaayo bangi nga ba NUP oligezaako okuba nti kadi ekitebe ky'amaiso okugiwa abantu ab'ekitembeete mwakaluzinga era kubwe mupi twakairamu okuluzinga sebo era baba nti bagiwere muntu kale kankope nti wabanga ekadi yeganga nti bagiweereza omulongo tenyakolinizi baja ku disappointing abalonzi beeganga era nga kule bwekyali so munupu eiganga kadi wabati niwo girina tibasobola kutwala muntu mu parliament mu municipal kijja kuba kizibu ino muganda wange kizibu ino bano bazai bange bano ba NRM but they know tebali babale bali kukizibu kijja kuba kizibu ino being nti abantu baba n'ebintu byebwe ku mitima however basiri abantu banje wansi ngate NRM nga bende ekyukakyuka ayiwo mu disappointing oyiro omuntu gwatali kusuubira kadi gwatali kuwulira mirembe ajja kusalaira yoyoli era kyoboba kafadhali katumale gawole era akalwa kawere katobwe kadi okuyizaayo omwami aliyo kyali kuyima mugenzi Dennis Waiswa kadi abantu basalaidira nga bali besunza ati ife webatuweera kadi webaweera Dennis kadi tugona ninze mwene kama kwogera abantu baliko ati tuli kubanda kirala kadi ojja kugifuna ife bakuwe kadi ekintu kiwewe kubatampa era ebigambo byatandise n'oyo muganda waife OFDC mwamudiobo letumuwero kaminga n'abandi namubwaine muovolo namubwaine muovolo emyufu FDC ovolo yayamba eti emyufu yona yankaba yamaje soko byegendereza ndikujinonereza but tumuwero kaminga because party tuli kuzima ambwene bifanira egaali oli osozira gaali egaali ninalyo baba wange agomako egaali ninayo era nikutereka egaali kodi muganda wange mwewe mwenzira kukuba fire nge aba NRM kuno eliminating anti nzege bani matendi na obululu ku ground kanje kati nendo okutegeza muganda wange nze zijje mu kalulu kuleta mululu